awuvuka umuzi oyisemkhulu yamacala solutions ephathele impande enamandla njengamanje kuthiwa iCongo Dust iyamacala solutions njengoba uyibona nawe itholakala into efana nale ikhandwa yithina la ekhaya yamacala solutions iCongo Dust le yabantu besilisa uma ngabe uyindoda ithulusi lakho alisavuki noma alisagubi kahle umgodi uyayidinga le izokulekelela kakhulu ukuze umuzi oyisemkhulu uvuke noma ngabe uyavukelwa kodwa ayiqini uyayidinga le ukuze likwazi ukuvuka bese liyaqina ukhumbule ukuthi umuzi onganayo maybe uyafa ufuna ngaso isikhathi uhlala wemba phela kuze amagundwana angangeni ekhaya ngaphandle kokwema amagundwana ayangena azodla amatrasi azafinyelele kumama wakho wena umuntu wesilisa wena umuntu wendoda balekile kakhulu ukuthi leli thuba lengqayizivele lokuthi ube indoda ulisebenzise kahle futhi bese kuhlwe ikhali zamatonga ngaphandle kwethulisi lakho awuhlwanga nomuntu wesifazane into ezothi uhlwe unkosikazi wakho ilithulisi lakho ngakho ke manje lisebenze alisebenzi nayo iCongo Dust iyasalivusa nesifo seshukela iyakhuleka iyasebenza ungasobona isifo seshukela anyekelekelela lizokulekelela uneminyaka ngaphezulu kwa50 iyakulekelela nawe ayina age umncane umdala ufuna ukusebenzisa ithulusi lakho likhule esebenzisa uyenzani iCongo Dust wenza ukuthi ivuke iqine imizi mpo mama mayengena anyakaze isimbhede kube mnandi phakathi kwakho ujulu kumbhede uma ngabe futhi liyavuka kodwa ayiqini yakelekelela nayo iCongo Dust le uma ngabe futhi ubona ukuthi cha uyashesha ufika kavutho ndaba yakelekelela iCongo Dust le kuthi last isikhathi eside ucede umama naye mase kajabulile noma ke uchithe uma ngabona ukuthi esiningi uchithe kodwa lingawi uchithe kodwa lichibeke limi iCongo Dust liyayilekelela kakhulu uyisebenzisa kanjani lalela kahle ke kuya ngawe ufuna lesikhathi kanani uyayikalela uyayikhethela uma ngabe ufuna nje u2 minutes wakho ufaka nje drop ucha 2 minutes wakho uma ufuna nje u4 minutes wakho ufaka 2 drops uma ufuna 6 minutes wakho ufaka 3 drops uma ufuna 10 minutes wakho ufaka njalo kuya ngesikalo zosikala wena ubhasa ubheke ingaqini ukuze kuyeqe ngoba izoba buhlungu bese ukuze kuyeqe isealed uyivula nje kanje yabona uyivula nje kanje ibhaliwe ukhiphe nale plastic lakho la ngaphakathi uyalibona nalo yalibona kodwa ke mina ngithatha le la ngaphandle ukuthi ngingaze ngithathe eningi yangathela phela ngathi nochama lapha sekonakele so uthatha so uthatha nje le encane mina ngoba ngiyakubonisa wenza so asha wakho amathi bese uthi idrop le A1 mawufuna nje u2 minutes wakho ungafuna isikhathi eside kuyenzeka phela ukuthi mama wakho athi hey baba dileka suyangilimaza omunye athi hey baba chubeka ngifuna mina kuze kubuye uJesu ngifuna kuze kubusi abafana phela bonkosikazi omunye mawumvakashela sibaba ngifuna kubuye uJesu omunye athi baba bayithuka i3 mina nganele manje uzasigalela amazi unkosikazi wakho usufakile thusa bona ngasezwe uyagcobisa so la angisho la phuma khona isidoda sakho ucala la uthi tsa bese uyasulela la bese uyayiyekela uzoyizwa yababanyana iyehlonelanyana ngathi viksi izoyizwa bangene emva ka 20 minutes yovuka indlovu ithi ukhupha igolide kuzwakala lo only 2 minutes mawufuna ukuthi ibe isikhathi eside futhi faka ningana ucala la bese uyasulela kuphela besulela iningi nje uyabona kanani iningi nje ingaka hawu lenga nge last 3 months le hawu iningi kabi uthi mama ufuna 4 minutes uthi ngqufu usuku uthi ngqufu usuku 4 minutes lawo awufuna 6 minutes qomboza ka 3 njalo awufuna 20 minutes qomboza ka 10 ulubulu uswela hey kumbhe angeke iwe abanje bese ngithele kanje mina ngenza iphuza ngathi ngiyochama sesenkingeni ngakho ke ukuyigcobisa kwakho sisakho sangasese igcobisa usho uthi uzofika umama ekhaya ungagcobisa bese angafiki ngoba izoqina imsipha leyo vele ithi ngqe angazi wenza njani mina ngiyakhuluma ngeqiniso uzoba buhlungu ngoba phela uzuyivuse ngenye into imsipho yovele sobala omunye umsipho yakhe sidala ugcina into 74 imsipho awusazi ukuthi nemsipho mina ukuthi imsipho ithi igqama imsipho kuze makugulu nozo uyakhupha iCongo Dust le yakulelela kakhulu yathola mkhonde bezinya ngamacala imizi ivuke ukhupha igulu mama mbemeza ubusuku nemini akumnandi ekhaya ake nginike lapho ngithi mina ngana sixazululo ile ngeke uzibe inkinga kusho khona isixazululo